The Electoral Commission declares that it is ready to receive potential voters at registration stations across the country over the weekend. Zwoṱhe zwi mugwalani u itela u ṅwalisa vhakhethi mafheloni a ino vhege nga vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya zwa dzikhetho kana IEC. Aya ndi one mafhelo a vhege a u fhedzisela u ḓiṅwalisa kha vhane vha vha na dzangalelo ḽa u khetha khethoni dzine dza khou ḓadza mivhuso yapo. Participation in the local government election is important as municipal councils play a crucial role in providing services that directly affect people on a daily basis. Vha IEC vha ri vha ḓo vula zwititshi zwine zwa fhira zwigidi zwa 23 u mona na shango khathihi na u rumela vhaofisiri vhane vha lingana zwigidi zwa 40 u thusa u ṅwalisa vhakhethi. Ho sala maḓuvha sa swikiho miṅwedzi mivhili uri vhadzulapo vha ḽino shango vha ye khethoni dza mivhuso yapo. Special vote in these elections are going to assume heightened importance. We need to decongest voting stations by way of special votes. Nga nnḓa zwenezwo vha IEC vha ri vha khou ṱanganedza nḓivhadzo nga vha muhasho wa pfunzo dza fhasi ya u shandukisa zwifhinga zwa milingo ya mafhelo a ṅwaha ya maṱiriki u itela khetho dzenedzi. The Commission has noted with gratitude the decision of the Minister of Basic Education, Ms. Nwalisela, to adjust the National Senior Certificate Examination timetable in order to accommodate the elections on the 1st of November 2021. Musi zwo ḓiralo vha muhasho wa zwa muno vha ri ofisi dzavho dzi ḓovha dzo vuliwa nga no mafhelo a vhege uri vhathu vha ḓe vha dzhie basa dzavho vha yo ḓiṅwalisela khetho. Vha IEC vha ri maga oṱhe a u ḓitsireledza khathihi na u lwa na vhulwadze ha COVID-19 a ḓo tevhedziwa zwiṱitshini zwavho zwoṱhe.